Assalamu alaikum. Hurmattуу биздин Ағлам Хабар YouTube баракчабыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, жалпы эле кадырман калайып жүрүп, амансыздарбы? Бүгүнкү күнү биз сиздерге кайрадан эле Ордолоо шаарындагы Жапалак унаа базарынан чоң, жагымдуу сыкчылама айтабыз. Сиздерге бул чыгарылышта биз мына ушул бет маңдайыбызда турган Матиз унаасы, Тико унаасы, анан дагы бул жактагы турган мына ушул Лабо унаалары боюнча алдыда сиздерге маалыматтарды беребиз, бааларын колубуздан келишинче билебиз. Андыктан мына ушул чыгарылышыбызга бир лайк менен кирип келиңиздер. Колдоо өретинде. Лайк сиздерден бекер болот, бизге колдоо болот. Андыктан баарыңыздар мына ушул чыгарылышыбызды аягына чейин көрүп бизди колдоп туруңуздар. Мына ушу чекедеги Матизден баштасак. Бул Матиздин чыгарылган жылына келебиз. Матиз 2. Бул жерден электропакет 2009 жылкы 502 менен 220202 деген номерге чалабыз. Гидравлика бар. Баасы канча баасы? 290 миң. Мынакей салон көрөбүз, коробка механика. 290 миң сом. Кызыккан жандар болсо, биз номерин коюп койдук, көрсөттүк. Өзүңүздөр ээсинен маалыматты алсаңыздар болот. Biz aldığa qarajılabız. Oldu. Bazarınız olsun, taqsir. Qaysil bağ oldu taka? Kızıl bağ. Qanchaga bağ qıldınız? 180. Qanchada da olsa, bağısı. Siz qancha so'rab o'tasiz? Deb o'tasiz bağısını. 220. 220 bo'ldi. 220 mınaka. Matiz 3 bolup kalabı? Kança bağısak ha? 330 jakını. 330 jakını. Az kemi var? Çıkarılgan жылы 2007 bolup kalabı, 9 mu? 9 ekan ha? 9. Бұл жерден байланыш номерін көріп алыңыздар, 2 номер бар. 707 менен 72 72 80. Сереги жоқ. Европейский, коробка механика. Бұл жерден ички салон көрөбүз. Арт жагы. Электропакет. Ағлам Хабар деген. YouTube'га жазабыз, чыгат. Көрүп туруңуздар буюрса. Мынакей. Oldu, bazarınız versin. Satıldı mı? Yok. Tikolar daha bir şeyler tartıp verelim. Oldu. Yılı 2007. Kança bağısı? Jakını. 240 ana. 240 deydi. Salonu көрөйлү. Elektropaketler деген. Коробка механика. Арт жагы. Кызыккандарга номерди айтасыз бака? Канча мен? 59 менен 99 2254. Ағлам Хабар деген. YouTube'га. Болду, базарыңыздар болсун. Тиколор. Каяка кетишти? Мынакей тиколор. Ана кызыккандарга Тико. Тико базар. Ассаламу алейкум. Жакшыларбы? 2000-жылкы экен, 08 57 менен болуп калабы? 31 67 07. Ассаламу алейкум. Баасы канча экен ака? 130 миң. 130 миң. Bir көрсөтүп коелу тиколорду. Сиздики канча ака? 110 миң. 110 миң. 110 миң. 97-жылкы 72 менен 15 01 00 деген номер. Oldu, bazarınız versin.
Жака жылабыз. Тико сатылдыбы? Сатылат. Баасы канча баасы? 70 000. Кызыккандарга номерди айтпайсызбы? Кагазын көрсөтүңчү, шашпаң. Көрсөтөлү, кагазы 95-жылкы 77 менен 77 2706. Экинчи номерди да кирип алсаңыздар болот. Болду ага, базарыңыз берсин. Тиколор. Сиздики канча ага? 100 000? 120. Bir sıraylandırıp көрсөтүп көрейин. 120. Чыгарылган жылы 96 08. Байланыш номерин көрүп турасыздар. Кызыккандар болсо байланышып көрөсүздөр. Болду, базарыңызды берсин ака. Тиколор. Тико. Мына көк тикону көрөлүчү. Көк тико 96-жылкы дейт, автомат коробка экен. Номерлерди көрүп турасыздар. Мунун баасы канча болуп кетти ага баасы? Баасы канча? Сиздики эмеспи? Мынакей автомат коробка көрүп алыңыздар. Тиконун автомат кандай болот дегендерге мына. Электро пакеттер деген. Эми болсо матиздер жака өтөйлү. Матис. Сборка. Өзбекстан, сборка. Канча баа берип атасыздар бугаларга? Ассаламу алейкум. Жакшы бага? 2007-де 703 менен 86 23 деген номер. Отличный состояние. Канча деп атты? Баасы канча? 250. Коробканы көрөбүз. Мына механика. Канчага бербей атасыз ака? Айтып коюң. Болду эсеп. Баа көрөлүк, жакшы дейт. Алдыга жылайлычы. Ушул канча да ойлойсуздар? 200ге чейин болуш керек. Баасы канча экен баасы ака? 170. Мынага 2006-жылкы байланыш номерди көрүп алыңыздар. 20 менен 51 деген номер. Болду, базарыңызды берсин. Өзүңүздү албадым. Өзүн албай эле коелу. Ака. Эми лаболорду көрсөтөбүз. Туугандар аралатып. Мына ушул лабону көрөлүчү. Кызыккандар 94-жылкы 706 менен 02 96 01 деген номер. Лабо. Аралатып лаболорду тартып атабыз. Мынакей лабо. Бул лабонун канча болуп кетти экен? 2019-жылкы. Пробег 140 000 дейт. 50 менен 14 92 деген номер. Булар газ болуш керек, газ. Кызыккандар көрөбүз. Лабо сүйүүчүлөр. Канча мунун баасы ака? 300. 96-жылкы 20 менен 25 06 40 деген номер, 300. Кеми бар буюрса? Кеми бар. Bir балалуу катындан кошуп беребиз дейт го. Ошондой уктум мен анага. Мына. Аркасында будкасы менен бар экен мунун. Отличный состояние дейт. 96-жылкы бензин 54 менен 94 98 деген номер.
Salon жақ жабық. Арт жағын көріңіз. Қызыққандар байланышып көріңіздер. Есі бар, лаболар қайсы жерде тұрады. Ака, бағасы қанша бағасы? Bir айтып қойыңыз, көбінің несі жоқ екен да? 700 000. Gaz ha bular ha? 2020 mekanika. Свежий deydi. 55 менен 030083 деген. Ağlam Qamar деген YouTube'da. Kirip көріп қойың. Buyursa bir ek күнде шығып қалады, ертеңге бірсі күні. Мына. Болды ака, базарыңыз берсін. Қалғандарын есі жоқ па? Болды, кетішті ha? O da Ozашарда болып қалды. Мына. Озашарға аз қалды. Уақыт бар бірақ. Тұтқан розаңыздар иншаллах қабыл болсын деп ниет қылабыз. Алыста іштеп жүрген біздің мекендештердің дағы тұтқан розалары жалпы біздің мұсылман бір туғандарын қабыл болсын дейбіз. Ем олсы сіздерге biraz болса дағы ұшыл дағы матиздерді аралап қойсық. Қолдан келішінше. Мұнеке, портерлер. Қанша бағасы? Болды. Мұнеке. Матиз 2. Бұғандар 2002 жылқы 08. Бағасы 250 000 сом. 704 менен 75 31 34 деген номер. Бұл деген. Bir болса Корея ау? Корея екен, а? Жақсы. Коробка автомат. Болды. Корея. Naq bola oturgan bolsa сөйлешіңіз. Болды. 250'den inşallah kemi var. Canıdan. Ben varam. Haydi öğret. Haydi öğret. Qancha oldu taqsan? Satılmadı o. Ötüp keteyine. Mamen ha? Мұна ке. Порттерлер чиіп кеттік бұйырса. Порттерлердің есі барлардан бір-екі өйін тартып берем бұйырса. Қолымдан келішінше. Матиздер жаққа өттік бұйырса. Порттерлерді да тартауыз. Aka, bunun bağısı qancha oldu? 270. Çıkıp kettasizlar. Ko'rsatib qo'yaylik, 2008 жылқы мынакей. 570'nin 05 09 00 degan nomer. O'zbekiston. Qiziqqanlar baylanishamiz. Qancha ekan бағасы? 270 000. Kemichi? Var. Gelişim bağda çalsın. Gelişim bağda. Söyleşiyoruz. Avtomat. Özbekistan ha? Aslında yok var. 2007 жылқы. 505 мен 01 30 30 деген номер. Коробка автомат. Салон. Elektropaketlerде мынага. Көріңіз. Қызыққан жандар болса, байланыс номерін көрдіңіздер. Болды, базарыңыздарды берсін. Мына матизді қараңыздаршы. Чек-чек ет қой, пакеттермен екен. Қызыл түсті. Шығарылған жылы 2011 дейді. 55 менен бұл жерден 12 42 22 деген номерге çalамыз. Қызыққандар. Salon жабық. Өзбекстан. Ya almadım, болды, керек емес.
Uyalбаңыз. Qancha bunun 3'tün bahası? 470? Kaç ederiz? 430 ha? 2006 жылғы 08 501 менен 47 36 61 деген номер. Кызыккандар байланышып көрөбүз. Анжанда эле дагы бир ак түстөгү биринчи поколениясы. Сборка Узбекстан. Чыгарылган жылы 2011. Баасы болсо 240 000 сом. 50 менен 80 91 91 деген номерге чалып көрөбүз. Мына жакта Матиз 1-ди эч бүгүн көрбөдүм эле. Жакшы Матиз 1 чыгыптыр. Ака мунун баасы канча? Ассаламу алейкум. Баасы 190. 190 Корея дейт. 2000-жылкы. Бул жерден 50 менен 70 02 77 деген номер, а? Кызыккандар көрүңүздөр. Жакшылар. Корея. Мына ушундай. Туугандар көрдүңүздөр. Мына ушинтип бул чыгарышты жыйынтыктап коелу. Буйрса сиздерге алдыда дагы кызматтарды кыла беребиз. Барыңыздар, колдоп коюңуздар.